Gdje god da se pojavi, srpska glazbena zvijezda Jelena Karleuša podiže prašinu. Proteklog vikenda pojavila se u jednom splitskom klubu gdje je održala bombastičan nastup. Njezino obraćanje javnosti uvijek je pikantno. Predmet je znanstvenih radova, nazivaju je modnom ikonom Balkana, srbijanskom gej ikonom, a uz Novaka Đokovića u toj zemlji proglašena je i uzorom mladima. S popularnom pjevačicom družio se naš Gordan Vasilj. Potpuni deliri vladao je na prvom splitskom koncertu srbijanske glazbene zvijezde Jelene Karleuše. Vojska njezinih dalmatinskih obožavatelja napokon je došla na svoje. Najbolji oblik patriotizma je kada si dobar ambasador svoje zemlje gde god da odeš i kad te dočekuju široko rašireni publiku. Ja mogu da prošetam i po centru Zagreba i da se slikam sa fanovima i po centru Sarajeva. Popularna Beograđanka iz dana u dan puni medijske stupce, a čak i u akademskim krugovima je nazivaju kulturološkim fenomenom bez dlake na jeziku. Kažu, pogotovo moja majka, ti uopšte, Jelena, nisi dama, psuješ, svađaš se, vičeš. Ja kažem, pa ja nikad nisam ni rekla da sam ja dama. Ne postoji dama u show biznisu. Čim si u show biznisu, ti po samoj logici stvari ne možeš biti dama. Uz Novaka Đokovića u Srbiji je nedavno proglašena idolom mladih, na što je posebno ponosna, jer je pokazala kako žena može istovremeno biti uspješna i u ulozi majke i supruge, te imati uspješnu karijeru koja traje već 20 godina. Ovu srbijansku gej ikonu nazivaju i modnom ikonom Balkana. Ja imam dve opcije. Ujutro kad se provodim nadrndana i ljuta na ceo svet, da opletem sve na Twitteru ili da smislim neku modnu kombinaciju i da se slikam za Instagram. Ja sam odlučila da je mnogo manje pogubno po javnost u Srbiji i po neke javne ličnosti, da ja onako smirujem živce modom. Jelena je, kaže, medijski osporavana makoliko donosila svjetske trendove na srbijansku scenu, pa je tako i njezin lanjski koncert na Ušću dočekan na nož. Oni su to nazvali mojim grobom i nazvali su Ušće, koncert na koji sam ja dovela preko 40.000 ljudi, Lešćem, mojim grobljem. Tako da ja sam im poželela da od sveg srca da i ja njima zaigram na jednom takvom grobu. JK je zbog klevete podigla gotovo 50 tužbi, a na tom popisu su i njezini brojni kolege. Imam najboljeg advokata, doduše mnogo je i skup, ali hvala Bogu, pa sam se bogato i udala, tako da mogu sve što dobijem od tih tužbi, ja dobijem svaku tužbu, da dam u humanitarne svrhe, barem neka dobra stvar od svog tog medijskog zla koji ja, nažalost, u Srbiji trpim. Ova vatrena horoskopska lavica koja se bavi i humanitarnim radom je prije mjesec dana na torti ugasila 36 svjećica, a godine su je, kaže, donijele smirenost. Ja smatram da mnogo bolje izgledam sada nego sa 26, a definitivno bolje nego sa 16. Tako da, kako godine prolaze, ja sve više shvatam da je u stvari moje doba tek dolazi. A prije grada pod Marjanom posjetila i Pariz, u kojem je sa suprugom nogometašem Duškom Tošićem proslavila rođendane svojih ćerkica, 6-godišnja Tine i godinu dana mlađe Nike, koje su obje rođene 7. rujna. Čak sam stigla da kupim jedne cipele, lepo smo ručali, lepo smo večerali, slikali se pored Ajfelovog tornja, malo se držali za ruke, muž i ja i tako. Bilo je jako lepo. Deca su me opelješila u Disneylandu, potrošila se sve pare i sad moramo opet malo da se poletimo. I Jeleni su priznaje drage i Severina i Rozga, a za kraj nam je otkrila svoje favorite na hrvatskoj estradi. Dobro, Oliver, Džiboni, jako ima interesantno, pored te muzičke harizme ima jako interesantan lik, on mi se dopada ovako kao faca, ali po mom nekom ukusu, meni barem, Josipa Lisac, neko ko preteča Lady Gage, prva Lady Gaga nad Lady Gaga. I gde kad te dočekuju široko rašireni publiku. Ja mogu da prošetam i po centru Zagreba i da se slikam sa fanovima i po centru Sarajeva. Popularna Beograđanka iz dana u dan puni medijske stupce, a čak i u akademskim krugovima je nazivaju kulturološkim fenomenom bez dlake na jeziku. Kažu, pogotovo moja majka,
ti uopšte, Jelena, nisi dama, psuješ, svađaš se, vičeš. Ja kažem, pa ja nikad nisam ni rekla da sam ja dama. Ne postoji dama u show biznisu. Čim si u show biznisu, ti po samoj logici stvari ne možeš biti dama. Uz Novaka Đokovića u Srbiji je nedavno proglašena idolom mladih, na što je posebno ponosna, jer je pokazala kako žena može istovremeno biti uspješna i u ulozi majke i supruge. Koncert na koji sam ja dovela preko 40.000 ljudi Lešćem, mojim grobljem. Tako da ja sam im poželela da od sveg srca da i ja njima zaigram na jednom takvom grobu. JK je zbog klevete podigla gotovo 50 tužbi, a na tom popisu su i njezini brojni kolege. Imam najboljeg advokata, doduše mnogo je i skup, ali hvala Bogu, pa sam se bogato i udala, tako da mogu sve što dobijem od tih tužbi, ja dobijem svaku tužbu, da dam u humanitarne svrhe, barem neka dobra stvar od svog tog medijskog zla koji ja, nažalost, u Srbiji trpim. Ova vatrena horoskopska lavica koja se bavi i humanitarnim radom je prije mjesec dana na torti ugasila 36 svjećica, a godine su je, kaže, donijele smirenost. Ja smatram da mnogo bolje izgledam sada nego sa 26, a definitivno bolje nego sa 16. Tako da, kako godine prolaze, ja sve više shvatam da je u stvari moje doba tek dolazi. A prije grada pod Marjanom posjetila i Pariz, u kojem je sa suprugom nogometašem Duškom Tošićem proslavila rođendane svojih ćerkica, 6-godišnja Tine i godinu dana mlađe Nike, koje su obje rođene 7. rujna. Čak sam stigla da kupim jedne cipele, lepo smo ručali, lepo smo večerali, slikali se pored Eiffelovog tornja, malo se držali za ruke, muž i ja, i tako. Bilo je jako lepo. Deca su me opelješila u Disneylandu, potrošila se sve pare i sad moramo opet malo da se povratimo. I Jeleni su... Gdje god da se pojavi, srpska glazbena zvijezda Jelena Karleuša podiže prašinu. Proteklog vikenda pojavila se u jednom splitskom klubu gdje je održala bombastičan nastup. Njezino obraćanje javnosti uvijek je pikantno. Predmet je znanstvenih radova, nazivaju je modnom ikonom Balkana, srbijanskom gej ikonom, a uz Novaka Đokovića u toj zemlji proglašena je i uzorom mladima. S popularnom pjevačicom družio se naš Gordan Vasilj. Potpuni deliri vladao je na prvom splitskom koncertu srbijanske glazbene zvijezde Jelene Karleuše. Vojska njezinih dalmatinskih obožavatelja napokon je došla na svoje. Najbolji oblik patriotizma je kada si dobar ambasador svoje zemlje gdje god da odeš. Te imati uspješnu karijeru koja traje već 20 godina. Ovu srbijansku gej ikonu nazivaju i modnom ikonom Balkana. Ja imam dve opcije. Ujutro kad se provodim nadrndana i ljuta na ceo svet, da opletem sve na Twitteru ili da smislim neku modnu kombinaciju i da se slikam za Instagram. Ja sam odlučila da je mnogo manje pogubno po javnost u Srbiji i po neke javne ličnosti, da ja onako smirujem živce modom. Jelena je, kaže, medijski osporavana makoliko donosila svjetske trendove na srbijansku scenu, pa je tako i njezin lanjski koncert na Ušću dočekan na nož. Oni su to nazvali mojim grobom i nazvali su Ušće